Shubor Nongkyrshan jong Nongkyrshan Hima. Kajingpan sngopat ba kabalakhat da Kamigalia State Pollution Control Board na Bynta ban klong mausun ka Shri Cement Limited. Kalalong kabayat Beit renti nama lawan ban Shim Bynta Tang da Nongkyrshan. Kadairu ka public hearing kabalingkot kapor kabasdang pra baje minstap bat kut pra baje 100 minit minstap. Kinong yalam ka ilaka kilapin Beit ban kren tang sangut halor rinsan bat barok kipin pau Nongkyrshan yaga Shri Cement. Kinong kren kikintop u Wilson Sukhen Tongseng nang Ïaid persang wahe shnong bam khosni pinpoi biang dekhar wahe shnong Tongseng fencing bare secretary ilaka Nongkle bat nau kermen doloi ilaka Nongkle. In pelong hang ni ngin record 9 Mei arjar al-Quran kata dari kenong rim balai ngibu khatsan tang khatsan sngi ki National Park Wildlife Sanctuary Tiger Elephant Reserve ki badon haposh hang ne ka bangi khot kalitain approximate kalong lai peu meter presentation bakin i kumno kila tmu lada kiyo hakni ko por ang khot ya i shefali million ton man lakasnem ko shil balong way Kum chairman jong kani ka public hearing menta kasni nga uba alat senong bri walang kum additional district magistrate jong ka East Gentiles district nakbenta kani ka project jong ka Shri Cement nakbenta ban klong yo moshut teha kani ka por ngam punbon ban krem ngayeng kum urang ba shnong na shnong tongseng Nongkle yong ni bat ngayeng ru como president jong ka sunju ko he shnong jong ka circle jong ni po jong ka ilaka Nongkle but nga kermen hak ni ko por ya ka ban support but ban pediang ya ka ni ka project hak ni ka ilaka jong ni na ka banta ka jingroy jong ki khun jong ka ilaka bat ya hak state hibro khoi namar hak ini ki por ni i ba kicing kerdo kam kabobon andre dakata ka daw ngam pendrong ban kren ngi support ya kane ka project jong ka Shri Cement na banta banbu hak ni ka ilaka jong ni pat ban klong ya unu mau sul na kane ka jaka kabala iker pang da ka ilaka te hak ni ka por ngi support ka bat ngi diang ru ya kane ka project hak ni ka ilaka jong ni tambuta population Khamtam hagni ke por kibaladuna kikam sorkar ngakomo hesnong sasisen ipanpau kajing pediang nakasnong jongi kumba ka elaka ka pediang ngiro ngi pediang kumba khandai peu khandai persen tangkatahi kublai sibon bat yani aplan woto dai kubo ayumu hakai blok buan Nete daw nga yung secretary ban lamba suru yung paiba Nongkyrshan yani jingtmu yung ni Shri Cement Bynta wa ipenpoy bat ipenyo haikon ni nak ilaka yung iya roya pa development halo no tenong rim da suru yung paiba lamba secretary Nongkyrshan teli telangi ya Shri Cement Limited Company wa ipenle sekmat ikam kam wada priang nadu snunukong unique ten kublech gon akawa kut jong kani ka public hearing hakani kasni hadin bangila ala nolor kitu kinongkren sangut ki blawan hang po stage pan kren tingila ala wala dan menu ki bakwa wan kren la ka ki persya la ne ki ba kershan ya kani project henry kasur ko bumi kelong ba borok lai hut kau kebiang no di tinggal ada penyak di kini public hearing kat kum ka kendon ka bolabu ni layo ya ka presentation ke bahasa ke buatai ya ke jingtemu ya ke ya khaba kumnu kani project kan trekam ke karoi ke par ka panonra bat ke kijingnya da ya ka mai maria nakaliang jong ka Shri Cement kande nilayo ki jengkren ki Nongkren berkuaro ki Nongkren ki wan hang hikmat ki long Beit ki Nongkyrshan ya ka Shri Cement
ia kini projek ka Shri Cement Private Limited. Di kumtang yang penguai no ia kini ka public hearing tinga kum chairman buat ubawan kum representative na po ka office jong deputy commissioner East Giant Hills district na clear nong tay pagpao ke sungu brom ipi ba kani ka public hearing ka ala ban ka bajajay ka ala ban ka bayad ben tinget ba kiye ki ba ngilayo ban record nta kasni hang ni ngin sapa kumlong iba Frankie mana siapa sia buat concession ya kerai ke badangkam. Di dah kini kita ke bah kendiat ayo play try kenra bola ailat ini ban pelong ya kini public hearing paksai sin ya papa pujin sulu bagi jeng kublai ya pi iwei ya lit sup lit san chieng pat ai ba ke kapan wan hakani ke snong hakani ke ilaka jompi kan long beta ke jengmontoi na bata karoi kapar empat na bata ba kamai meriang jungi karena ban ngina ban yada yaka tidak kiti kindian kiba kendian kulai sibunya paro empat ngapun pada kini kapur kini ke public hearing mentak sini kalau kuai tere pernah Julai ajar akun rio kalau wai kulai sibuan Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya mankasni kalong ke jing sedang bathuma ki jingikai bapura katkom kejub ke Bynta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki kalalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.